Itu ya. Eh, Mau ada dong, Man. Pak ngaco un. Apa nih, hadi kan? Kakak. Apa dia udah minggu be nyawa tuh. Udah minggu. Sini. Mantap. Di bu bu restoran. Kok kabre dalam dalam. Oke, emang aja. Oke, emang enggak. Beramah. Kita masak-masak guys hari ini guys. Beginilah guys, habis kita tangkap langsung kita masak guys. Semangatnya jangan ditanya guys, sibak banget guys. Sibak agam. Aneng agam kalian guys. Mayang-mayang. Ngabukrung. Mayang-mayang yang minta ke penggang bi. Biasanya no. Yo tham minta ke penggang lah. Ni temung masak, temung masak. Nampak apa bawah penggal. Ya, kita tambah lah ungkut tabung dua nak tu. Ya. Sama ungkut dicuh ke lagi anak. Lagi masak lagi habis. Apa dah? Yang lemang ah. Yang lemang. Hatimu hampa. Asam ke. Nama Nabi mu. Berah. Yo. Hai pun sama. Ada pula di ngai betul betul you. Shit. Betul betul. Benda kayak bangga apa boh. Lalu tak. Karena Kau doyan. Oke guys, masak kuah asam kering lagi guys. Kita balik dulu guys, biar masaknya merata guys, rumah pulau. Wah nice guys. stop pedang. Angin kencang guys.